Kardom pini bertar jikta pini prime time news tan bang pinili imoni teron pi. Aprang si bertang ton pen chupajur midam de aprang bertang kung pi arjikta. Holyfield Academy tomon pon erajok kisung. Tinsukia long ke dole dua long kacongdar ararapan Karbi Anglong Autonomous Council hin pen kang tungdam. Hauragat along ex-minister Khorsing India hinpen Hauragat ang kang sangkiron. Bertang kung PRG gada pit putot bertang ton pen chupajir midam sna. HDP Holyfield Academy tomon ponera jok principal hinpen kera pachohang. Kedam tang apura hutumon ke tepen ajok Karbi Anglong angkang pialong penang anahem ki rumah te bari butung kana hog dolo la so apura hut HDP along kedo Holyfield Academy sitame tomon ke ajok paru tekang lupusi bangso school ki kim japan ka dure ajok pini Holyfield Academy principal hinpen ke teke dinga tumapan kirap chuhang padopon. News Desk report News 24 Karbi Anglong. Karbi Anglong Autonomous Council hinpen lidu along kedo mate hada kacong dara tumapan pini kang thomdam pusi bertanang pale. Asam Sarkar ke patika ting pen angtan ke dora tumapan kang thum Sarkar pen patir pipon si angtan kacong dada tumapan kang tumpon asai denglo. Leson tak taksi Karbi Anglong Autonomous Council CM ahin pen taping khat pon si ahin Halloween ke dora tumapan kang tumpon asai deng. Son si Tinsukia long ke dole dua long kacong dada tumapan pinianar lo por pai kroeni along pen ledu pen ang letang lo kusi bertanang pale. News Desk report News 24 Karbi Anglong. Hauragat constituency along kedo ex-minister Khorsing India hinpen sangkirona sai kedeng pusi bertanang pale. Hauragat constituency angkang along district congress president mate ex-minister Khorsing Inti aning kang sampen sang handali jang tulapen inti sabun hai hoi kiron pon mate ke boy da tumapan labang so lockdown pen choklan choda mawya tumapan kirap pajir labang so kirap ki pajir asai ding pon ke ex-minister long kachurap dun district vice president Mr. Rajan Bora Hauragat Mandal Congress president Diuri Lekhe lapen Hauragat Mandal Youth Congress General Secretary Kamsring Ronghang alang litum arong damsri ronpon alang litum kicheng laki ni phai trainer gap jangni ningkan srini rain koi pencheng lok nonanta ronbom lang kusik danang pale. News Desk report News 24 Karbi Anglong. Pinya berta lapan sikang tonik lo tumithak me Kardom.